Kohimen ko para ladama piru pitur rumah pitur jingay nakabor bat kakerteng jongu jisu nagabinda kano kabor jong kaperte kinmau kata kekelip mat kalong ka jing stang jong ka jing chot jong ki inga sem jombi uno beriu nagabinda kano ka jimmentoy pistang ban kentay ya kanam ka buram jong jisu balay da ka baneng pistang ban yai siya ka jingjot. Ngait ya kane? Pingait. Nama romdon ka kerteng. Omdon ka wipat ka kerteng. Balaay. Hangi. Light no ka kerteng jongu jisu. Omdon jimpenim hauno wipat. Naba omdon ka wipat ka kerteng hapo ka baneng balahay hakiberiu da ka ba yan penim yangi. Omdon jimpenim hauno wipat. Yeshua. Omdon jimpenim hauno wipat. Pius ngo siapang buon ki kerteng hakene ka parte Henry kinmau omdon jimpenim hakita ki kerteng baro pilaban tu siya kino ki kerteng Henry pinomyo jimpenim ngay dia kane kakatino balay kaong nanda kakatino balay kayay bateng kumno namar omdon kawipat ka kerteng Omdon kawai pat ke kerteng. Hangno omdon kawai pat ke kerteng? Omdon kawai pat ke kerteng hapo ke beneng. Omde perte. Haka perte don bon ki kerteng. Sautu ni em? Henry, hab beneng katno tili ki kerteng don? Katno tili ki kerteng hab beneng? Bap penim yangi? Katno? Tangkaway. Kata ka kerteng kalong? Yeshua. Jesus. Jesu. Kaperte katok yang imendapi sautu. Kaketino belai kakeren syai kadar. Ngedon tangkaway ka kerteng. Nangno kawan kane kerteng. Beneng. Ladapi leit minda siya beneng. Ladapi peit. Wah dia kiwai pat ki kerteng pinom lap kane kade ke jimmut jangane ketin sautu ni em